блядь. Де сексдигер ғой, блядь. Блядь, Андыр Джего, блядь. Салам алейкум, қандыр, братан. Ким тағы, блядь. Мен сені, блядь, авторитетте жүргенмін, блядь. Казарманский. Улан, Узун, блядь, я тебе натурю, сука, блядь. Гинки вор, блядь, сені жүргенмін, блядь. Улан, сақал ем. Айдан вообще сразу переобулся, блядь. Вы чё, пацаны? Мындай да, короче, мен сені айтайын. Сіздерді қарап, блядь, мындай. Мына чоңайып отқанда, мен уже, блядь, бір 40-қа шықтым. Мен уже, блядь, ана жетес болған жермен жеттім. Ала тұрған ақылды алдым, блядь, шаштарым ағарып кетті менің шыннан ойланып, короче. Блядь, сіздерді айтқанда, неге кириштің анда ошол нерсеге? Блядь, зачем вот вначале надо было, раз конецің мынандай болып тұрған болса, итогың сен анализің, блядь, ақыры, блядь, сізде болып тұрған болса, блядь, зачем башында ошондай нерсе? Сен мен саған бір нәрсені айтып қояйын да, альбиңе тиешелі. Сен қанша адамның, блядь, жашоосуна, блядь, неме беріп жүргөнсүң да, чаба турганын чапкыла деп, өлтүр деген өлтүрдүк, блядь, туурабы? Тоно дегенди тонодук, блядь, акчасын алган алдырдык, блядь, жүрөгүн сыгып алган адамдычы, блядь, анан эле, блядь.